omugurisi yo wase barongo omutabani we niyari licosaba hamwe no maharajore kahwa abatura bakigara mu division ya Hoima East mu rembo rwa Hoima twabashanga office ya RCC wa Hoima bakwenda kunyaka kuiba bana bakuru kabahere enjweju niye kabashobose nihamuka sente bahere ati bona baina abandi baina naka diploma abandi baina degree kandi babaine emirimu bayikubama yagambira RCC Badru Mugabe ngo buzibu bwona burugera kuguzenjuye yemiryango 18 eya poroti 50 arigana eri kushangwa kirya teterowa uragitunda esente ukazirya zikawaho urasigara nuriya cyane rwanje byangu gena ni munda ukafekeka sika bangu kwali kienta kwena atende mazirira gitundu Abaana baremeise ishebo okuguza ebintu nabo twagamba nabanshongeji ensonga zaye zona zikajya mutalibaniza muno yaziri basahangi zayika nawe kuhika bamugambire ensonga zino gaba amataka yayenda agabira abana amataka bayiruka bayebuzaho yalengaho mulingo gwa kabiri yahandikaho na polisi kubagabira na abasirikali bayijja muka balema kubaburaho okatuzalo okuti bana bamuzeyi habwake kino kibiza muzeyi nti abana abantu bona akiya bakusegera muzeyi namugambo okutereza muzeyi bakumusegerera akakuza abana batali baje nicyo kusosora nyomwana ateyire no butuzo obutuzo muzeyi bamuteyire nti no munamita mu mwiti we Jonathan tumukugize ori mutabani wa barongo ndijo nagira ngo enjweji erugireho buzibu bwona bakajombeka bona ngo ebenju ya family ite tukwenda kumukito kumulemesa mukurusi na mukayikuru bakagula ekintu kino bakiteekawo kiri kyabo ite tutuku balemesa wadina kamu kyonge kikuru baokaine bitekerezo ona ye twalwa bitekerezo bya mutabani no kahwa jole na kyosa ya lady kandi mukayikuru igwakurwa ngo ekinde kibago kikaireho ninyanga akasente kaka kasabune nyoni ufuna nyonku muri ebintu ebyabaze byangambira nebyatugambira muka twahikaho no mucyaro cya Kigarama aho mukikuru Victoria barongo w'imyaka 79 ari kutura nuko kutugambira ngo abana bakamunyagaho mushija we bamutwara mu tawuni hato bagenze bakagenda no mpara na nyuwa kugenda amhara n'uye barugira hamhanu kireke bareta boda yabo bayikara bagenda mutawuni bagenzere kagenda kurora yijyaga nasombe bintu umuhara natwaraga natwara ikande bintu kutwara hati hakumalire kitu kiyatwaike kumalire niye burangiti yatwara na butusi yana nyokande bintu kutwangwe taina kyokwese kaiburangiti ya Victoria yashobora ngo kuguze bintu tayine cyari kumimanyaho kureka ngo mwaka gwe 2017 mutabani yari licosaba akabimugambiraho konka yabyanga kurgo batundenje tibayiziraho na kimuhano baba kurgo batunda mutawu tibayiziraho kimuhano gonze jole tantera gonze kasimu gonze ya red tantera gonze kasimu gonze ise wabo emisa muzeyi kandi tumusaba sente titwine kituku mwenzaho buli muntu akolebye buli muntu ina sente ze ziko mumara tukasoma twine mirimo titwina kintu kiona oiro ekitukurwanira kyosaba ya lady na kahwa jole baleke kutahira abazaire bayituku batundise ebintu byabo ebikuba yambo mbukayikuru ebitwa abategekeire Badru Mugabe RCC wa Hoima yaraganiso kugeraho rukiko na famireji okureba ngo enshonga zabo zaterezibwa tujya kuongera tuete family meeting hamna family protection unit ya police na probation ya city gashakwa niwagaba Ambrose Katoto omuruhoima.